Це ще по-людськи. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 13 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut menampilkan momen sial yang dihadapi sekelompok prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina tertahan di sebuah tempat lumpur. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya misi tentara Ukraina. Mereka terjebak dan tak dapat melanjutkan pengoperasian kendaraan militernya. Hingga video ini beredar, tidak diketahui seperti apa selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Приїхали. Все охуєнно, як завжди. А, вон повністю розрушився. Блять. Алю. Ну що? Вперед. Вперед. Чувак. Це ще по-людськи, так? А ну, хто в коліна їбашне? Що, тепер моя черга? О, тут твердо ніхуя собі. Блядь. І як тут щось шукати нахуй? Якісь міни, блядь. Коли ти, блядь, просто охуєвший лазить. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.